a Jehovah ke kre redirelia ke mo bie ke li si tio zo tio a tie se ke dia to pu te pu pe te pe si tio ti so viwe Krista arha ke le zanu vor ke ba pe te soro ki nunu online nu ke hu ke ba pe te ke lucia we mo nyogo ze preliwe o ke zedi tsali grobo tsala le na ba ugo program nungu soro nyogo tsali ku kriwadi ser ke nyano jisu ze pu na pi ke tso nguli ugo hanu po zeo wo ke zedi ke zali na ba Catherine Henke ke tso wo ho tu sa si mo havali ro Sunday school teacher wo England nu Lucy mo po se ze me wo South Africa nu missionary tsoto di po vo di po ze vor ke tso ze wo nguli po se ze ho li ro po la hida si di po vo di po ze vor kinu la vor ke tso tsa mo po reve ho ginu po missionaries mu mission hatonu po nun parli si mu po si di la vor di po mission la sada zo shiri so tsali ke kra tu ke sa nguli mo wo chido po tsali hayo tsa ke zedi ke li na ba tsali ku kriwadi sera ke ni jisu ze pu na pi nguli ro pe te ke zedi tsali hayo tsa me Oh
记者好好低调，这里好里咯，Isaac Watt 出色是，莫这里好写的 missionary 米啦 ，greatest missionary hymn，给这不也是，给这里这里还要吃的呢，叫做给这里这里可以帮我收入，我里咯，不对，给这写他里，给里头没，这里可以帮我收入。Jehovah si tio zotio pocket sales atienu tio si zotio arofa Jehovah no pom holie chetio ker nyoko ss cd uni batio hare a Jehovah chep bejalije aze Jehovah chep bejalije uko kezedi poza chep bejalije chidongo kezedi hakiler kelikim he mechekecha kezidi kobutilena ba kepenyofa kevi pothejago rakrasa vogeda dono zo sheri porhike krikri gezenu nyego peteri nipu thejang nguli di ba miches la sogoya krala sedi kezidi ngo kitije kha kepenyofa zeki letibo tilena ba shuro okejo ke mugo prabe kepenyofa zeki letibo tilena sidi ngo kezidi mechekecha tele do wechituno patise levide no fa torna jabi ho tsa kesani jisu obo kruhi kesani bo voi ta tiu no zo sheri no gesur ho te ja ni bo no porhi ke kri ke no te ja ke vigo ni bo no promoza bi ko tsa kesa ho be de la hienza se ke ka le ka tsa ta we ke no no ki te we ko krishi ni bo nza bo za za yo chili je he ko ni bo ke vi ha go mo ni somo ni bo ni kri ke sa ho ran bo zia to he go bo ni bo ko ra ka ke sa di ye tsa ke no ben tsa ke ni tsa ni bo jisu non to shidi higo to tesebi ni punki tsatsala sa bahuri che do idile ke mu ke lekin he ni bo mbuno higo me bo ke tsaso share tsa ke sala sino ki chayo be shiro ni bo higo timi zo ke tsala mo ke phoma me ke tsala no ni bo higo he jo ligo no zo share he ke leke me to no zo share yim hatsuno ke ke wa phoma ke wa so seri che do ni bo no sala higo ke jo ke mo ko va chin ko tsa shidi ko
플러스 하고 크롤라스 비니 부지스노 또 하고 특히 마살라스 지니 부지스도 히 차이가 많이 보디 이제 그 마사웨고 그 마살라스 기 치니 저도 쇼하는 소셜 리노도 하고 세 라스 하고 특히 살라스 하고 하게 살라스 지니 기 차이가 Presidio agja ke krito ke msato ke pinyofa mpejewe poti babuda hanuzo shiri no ko mi pobo ke tse la preller sidi ngersho ki no hego ki ngula ke sa hola ki tije khanzi ya hakiler ke ba mi pobo ke tse ke lular ki tije khanzi se ya shuro homi vulnerary shomeje ke tsla ni po volume ke tse batyo jabe ko itse se ke li tsili chi u ke tse no zo shiri no ko ze bali chi tendo no zo shiri no ko tse bazo ke li tsili chi Shiro ketsaki chetsidi melelere ba ketsa gozo shiro ko rakra kesala ya chedo nipo no chapi bi ko itsa nipo no tenno no ko tsa bazo ki litsali ugo tsepe ko sa nipo di ko bungi no uni bazo ki litsali chi nipo di hinki chaya we shiro nipo online no zo shiro mi ko ze ke huba no jabi so ko haitsa sidi ko buri nipo teja ke sangu ki litsali chi dinki chaya shiro ko che gezidi inki pragi likim hi nipo no ko ke joke mo gor vasa he ko tsa shiro nipo he ke teje ke tse wa isele se je ni puno hagori ligi li tsili je jo je do ke ze hakino hiko no sha lovo ke no zo shiri non toleri hiko to no body hiko retse ke sa perla se no ki chayo we ke pinya fa hiko participants ko zo share kabien pelela se ya ke cha karta tse ke to zo share ni po shiro japo tsali tse ke to ko zo share ni po shiro bible press ke to zo share ni po japo ti se ke to porhi ke krize no ni po ko che do he mese ba ke ze kim hi ye mese go no zo share ko kroi sem ba huri no jabe ko pastor tsela se chi ndi se vodi ko ze ke za so da ke ba no zo share no to jabe potes pokin heli chi di pokin no he ko tse ke sa prelas no ki chaya ke pinyo fa shiro nijo gozo share kabin pelela si ya jabe no Sunday school ministry no itsela se kile tsile mbo jabe ke ptha ko pette go itse sichi go itse pe ko sichi ri ko kinno ni po nijo hagari krohi bie ko bo ni po nsi kile no mon sichi ke tse ke luno so share dola sa par kile sichi di he ki chaya ke pinyo famo tenu tela ke tso ni po he khatsi ben pele se je non to lerdi meto ki mide ko sele mo ko pette no nzabo zapo zayo chili chi di he ha kile krista zan chashi yawe amen ba prela levide aragi leo Jesu Krista zano ni vor ke ba pete mo online no ke hu ke ba pete ke lula she yawe shiro che dono ke ri thotsi di homi lerdi heze ke hu ba liro ke ni nono ni goze ki leri chilia mutie ke sho ma thotse ke vogono ni po zabo zaye chilie tenda ya pete bije
Putiki viola, Ocupazie, Suro, Puriki Krigatsuno, Gersomato, Sofra Caligula, Catizia Capuki Panofets Shareway. Ugo Chedo, Gazidi, Indian Temie, Dilla Keshula, Kemejeka Bakula Chato, Kizuno, Fenum Hakepeka, Kakotoliro, India CUSC. India no, Dilla Keshula, Hakakras Zia. Tichegapra, India no, Tetseki Krigatsukono, Hakozeke Seya. Tiso Segadella, Lichile Mogata. Dear Torgadala, Zidi, Kirkisha, Cyclone, Dilla Torgaja, Mutimeku Torgaja, Mubaya. Pure Chiki, Tikashula, Kemejekaba, Tetsugrupo, or Krasanja. Dilla Torgada, State Hako, Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, New Delhi, Kemejet Hormpawe. Tilela Temiri, Uti Vogata, Shaba. Zudila Temie, Kemejese, Keba State. Me Zamafet Tanunu, Sededi. Assam nu, Zudi Torgadala, Temie Mefetata, Shekata, Mumian Lag, Lapodi Point Hisuropo. Relief came to buckets Puba. Tigasaw, La District, Tribadimefa Pengunu, Lichimeke Mejeke Bangule. Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Maharashtra, Uttarakhand, Tamil Nadu Hakunutimi Kemejes Seba. Temela Kemejekeba, Junzakire Kenyunu Sedekile, Sikkim Nu, Dear Torgatala, Tememedi Temia Vakriwa, Misuru Side. Temekakra, Kemejekeba Hako, Leshero, Kim Hindi, Kekru Kekralida, Lepia Uzi Kejutsuwe. Wetsil Kivus, Kechazo, Sala, Chido Kechanu, Indian Temie. Kemejeke Boko var Krasado. The Chandunjago, Chadiba, Chabu Liro. Kipanyafubu, Temi Kemejeke Boko rally or Krasakatula. Chakin you. Kemejeke Banuri, Kipanyafubu, Ungogatunu, Temi Pesi Pengu Shakatula Chado. Temi Bu, Ukipanyafa, Timuki Jet Sakashuzo. Mupo Kelaki Lisiver, Utsika Zogata, Silicatula Chato. Just so. Christamie, Kemejika Bagubu, Kepanyafuka Trie, Kepanyafu Kashia Kajau, Kepanyafu Uralia Kray Kajau at Sipevi Salicatula Chato. Christami Bu, Tefudi, Christake Krise, Kemejika Bago, Vapi Shakatula Chato. Ugo, Kachacha, Diezimo, Salando. Ugor Hippocremonadi, Pateke Zidi, Babutsidi, Katacha, Nunadia Kazedi, Chagiliti, Balidumo, Potiseli Vide. Tipes of Togi Geba, Hopetego Petepel Lucashu, Gelasher, Rogosher, Rakesisi to Egeja, Gercreto, Gemesato, Mukekoto Po Jehovah. Inke Tiki V, Inke Krie, Munke Mejicola, and Seya. Not ye, Gerli Tisojaho Capie, Hego Tsashidi, Hego Bu, Lavor, Nursola Likivi, Chikasala, and Bezier. Hego Tie, Hego Pie, Kekri, Tufa Divor, Nursobawe. No Hego Mumejidi, Gerli, Nunemuki Nikapie, Hego Tsashije. Jiro, Hego Chido, Kezidi, Indiano. Teacher, get cricket, state cricket, no temie. This was Segadala, Lichi Limogada, Dear Torgadala, Zididi, Kemejekeba, Temebu, Upekawadi, Kemejeke Zugo, Tisitilela, Temeka Mujikatako, Cyclone, Kyukisha like a measure,
계속라 차야 니부 tie heko chi heko mo vodi temie temeji ke sa suko krui koyalimo zo shiri no ke ri ke penafa ke tsala heko nki heko meji melomo chaya no heko ke cha ke la sevo temi go tsosachi sidi nipu tie disi tilela ke se ke je se ke tago no tike pelo munne kalapi ki krupetenu susachi Siro zidi mu temela kemeji ke lepetela ri chaya uki ulie uvienjango uki sikini peka kewa petemho no jalapie uko tsiji sidi mapetego poturunu restore chalasachi di nki chaya potia hanu ke penefa no temie kemeji ke suko yaliche rogoliche uko zebaliche uko kruisiche Sidi ukobu, no ke rike penafa, no mapate se ke ba ke penafa so ke tsile, muno jalapie, uko tsidi, ukobu no, uko ke kri sili chedi chayawe. Nipo siropoti hanu, temi ke meji ke ba kubu, no ke di gom ho ke diu, nipu gom ho nipu, ke tse, Jehovah son no zo ke tse, ke la ke lesa nerbizo ke tse, mapate go, se ke se mu se ke ba no zo ke tse, Nrabi mapate kashe ke jau mo mirali rakra ke jau silidi mpelele ke dola no temi ko melumo ukel hun se di sekolare chaiwe sura ke peleme ke hu popuri umese ujanu ke kroi ke khoyadi krista ke kriu tasha ke dola ke peleme ko nuri se di pa ko pate ke se ke nu redi jisu zona chaiwe amen ugotie asege vorgo pingui ke ti bali mo ashes ko korli mo achi chiti ke chabu chalido che penyeva hego maporisedi ki jahanu formo hego metodi ki jahanu vor sizo sheri no ko ke krie mungu ke mejela tison he poti petego no hego la sebon ke sho kisikinye ke krie jemeni mungu soko kape hego tseke sakolam pesie Dari hego hawa city hego ke pumanul tufadaya ke joke muchanov tufadaya nra kramandaya hego hawa city nse nrulumdaya ni pu ma ke vichelimdaya hego ke joke mugo vape hego tsuche hego chido nzano no sikira ka hoye ke mulado di to chelide na ko patek mono jasuje sege ma sasuje sidi sidi nzaye chele mu vorga to tigono hego bu hego sikira ka zoge mo Hego ke lu hego refa hore sidi ngir so bagi vorgile su chili je jisu zonan chaiwe amen Soviwe Jésus-Christ zanu vorga ba petego ke Lucia je do ke thodie ke pu
mu ker na ti se ka dam ho cha patho ker kro bo chli na ba u ke hunu le tho chfor ga cha fa bo posher per kro bola poli thonu la sudi chazu vo le se product do su ha par li ga la che do pola chagelie mu pola ke thezie kha ga shile ti bo balin da ba ego staff ko liro ke zedi pola chagelie mu po thezi gele ti bori ba ba de de che do ke huri pe sisha mu ke huburi pola chalien da kan la po ti ha selido sevinyo ugo mi ke kari posiba poliro uke hunu compassion ministry coordinator Savor 2018 July kranu sederi tiche suru mese po compassion ministry coordinator Savor mo po le thot Savor ga junu po le thola ke hu pe tebu thejangu ke liye mevi ke liye mo ke pri mori he ko poze ma che ke vor ko polanu tija ker krungu ke liye so hari se ja puchu ya mu po thie Bangalore Baptist Hospital no course po chunne ga tala po tyo se ke don ba de mu course haw hali ro clinical chaplaincy course isi haw ha course haw ha zeli di po kro hisali gi to camera se di po tyo se ke don ba de mu ke penya fe chakra se di po admission ninguli di po thekra haw ha thelagi vo Bangalore no po course haw ha prada ke tola po tyo so do ba de mu chi do pusi puri pola ke thezi khakasha mo pola chageli ti bo ba de we saving only ro vodi 2018 khnu li tho chageli nu chi ka cho po ke vi those di ke hu li tho chավոր ke zo ha very thefudi puli vi we poli ro committed se dedicated se mo maki hubo po pele ke se petenuri po hechedi po doje mo pe se menyo selidi po me se uchya po compassion ministry zo nu zo ga mo po hake krinuri po mhapon ni ge jala po hake kri ministry ke kri ke kanuri ke khoivor ke chata ga junu nu mori ke huta ga junu ri mori ke kri mori ker sho ta ga junu e chali nu ker sho ta ga junu ri po puni sedi tagasunu ke hubu tejangulia ga janyo sui lebado mu ke pusi puri po dia tho me thomu pecha sedi poli tho chավոր ga sala che do pola ke thezie kha ka shti bo bali do we mu tie a ke tho dia bo prasidi pola chagle su acho do mu sevi nyo a ki khole do mom beje a ke tho dia bo prasido se sie ke zedi pola ke thezie khaslie theja chalie mu siu popuri puti ke joibo seli mu sinu go ma to ki watch sawada de we Thessalonia ko keriu pengu me fese nune khasiya ka ja u ke penyo fubu nse ke me sam pualie sidi nrofa nke hero mo bu group president u ni pu Jesus Christa ke von he jotal he kel ho chje isi Thessalonia ko kiriu pengu me fese di ha prabie sevinyo gisya mo kepuke shimhidi polie thola ugo kezekin hidi kepenyo fa thezesha mo tie po chabamoli ro July Japon hinu sededi ke Bangalore no po course ka sabo sedio ga ba hunu kepenyo fa bu po crosha po chathasa mo po seseli ge dala mo ki hunuri ugo bu kil hununu te jangu ke limhi po tyo go petinuri ni pu bu po sese ke liye ke dola ugo ke ze ke no hidi ke chatsli de to we peteri ke zedi ke thezi khasli pola chasli mu se si apo thela chasu do ke ze ke chatsli do mo ke kri ke basani pu ji hoba he go sevi no ke lula thezi ya mu ke hu ji do ke ze ke no hidi ko kha ke lu khabie pele la sala se ya we pu Vogada teacher Sorugunu, Noe Pupunu for UBC no compassion ministry coordinator Sudi, Polia Totsfor Gazahonu, Ogino Tejaker Krumu Gilie, Mo Kehu, Metro Zoshiri, Mili Mika Krabu Zoshiri, Pozem Hachagasuno, Unigilia Tejamu Gilie, Mo Volano Nipu,
teja care kru ke le so ha pu mo le kan zo we mo sala he bo tia wa her ka di ke the zian jia mo chi do he ko ki a por ka ba online nu ke ko to ka ba go shiri mo ha ki a por ke le go zo shiri ke ze kristam mo chi di ke te po chi di he bo ke ze ke nu he di saving yo ke lula the zia mo ko khabim pe le zia po ki ti nu zo shiri ni pu po jolari mo ki ti nu thori le pe si ti ki po ma ko bola po nu ke chiri po nu ke me je ke ri sba deri po thap fudi po to shi ke to ho no po do zhi li ke ta so ha zi di no po cross po cha ta se mo po se se je mo po to ke sha ho no po buri mo ki ti du mo ke ho buri to fo ke ta ke zu mo ni po ke ho pe ten no po se pe ja se ke to so ha me ready he go ke the zi ka ben si ya mo ke lu ka be pe le pe krisia we ke kre ke me sa ni po jehova he go ti do ke zedi ni po ntsea ntezia no ke hunu le to ke vivu bo pe se shidi po bu ti che soru he ke hunu le to chավոր ke le ha ko har ka di he go sevinyo ke lula ntezia we bo ginu metsuburi ministry uburi mo mili ke kraburi poze le to chdi te jangu lia ka ja mo ngu vor ke le ha ko har ka di he go ntezia bo thie chazula vo le se preke dola bo do jchli po pe pilidi to shego do ga ba ti honu krista mo che do vor ga ba mo online nu ke ko to ga ba pe te ke nu ready jabie po zia mo pu khapie inji nu khaka salasia tyo ka sha honu porim ha ke kra le po nu di to shdo ba no to ka sha honu po buri cho fagada ke hu buri cho fagada mori po ki kru buri cho fagada so si heje deri ni pu the fudi po pe pilidi to ka sha honu non to jabie po cho sidi ni pu ke hu buri po la the jangu le mo po bu to ka sha honu porque vos petenu mi buri pola teja ke krungu ke so hatsi no porque hu pom hatho mu pom hapro ha ko ari sedi mi ke krimi buri teja ngu sale ke to so ha merdi he go ke te zirin zia mu po kha ka sala bi nzsia mu chi do ke ze ke nu redi saving yo ke lula te zesha mu pom hatho ka sa chu do ga ba ha ko ha pe te ka bi mpele sedi jisu krista ke la ke zun chasia we amen 지저 디 부부 자 부티어 버셀리도 뭐아 게후 수누 베지 호 그저 자시오 버세 버츠스도 기테지에 가베오 게베뇨 버츠시야 보티키비 보마키레 하웅울리디 아부티에시어 Rabuchili giving Gilila, Mu program to get sugar, so she passes Satori, Beziwe. At here, get his year Melusidi, share Uki who mods the Tawe. Other staff Bochadodi join Chikiligi, Uki Hue, Allah Chashiri, Amato Sedilie. Mo at here Amatonunu, really get that city, Pato Kesapo, La, Doprakizunu, Uki Hul, where Allah Chashiri Abu, Dopraze gets a Kitepuri. Pomare torshi, uki hu bezia tor. Akil hu me ho kisiki nipu we akrepe krizon hedi alle. Abu anhi chununu jeketzo kepetami mu krtami ke vito kropo krkonu sirkelela. Nipu tezi ke kraliken zbawe. Kizum hasi kizar bizoge mo kepelle rofa kizari krta ke vito kropo donu azevorshe. Ani junu Sunday school ke pata ke vitho ko babu apata se share mo ke hunuler kiligi abu ozedi bahori mr ke ze colleague potsidi ke ze hego matse workile what a privilege for me mo how do nu a childhood you uke hunu share ke zegi pasike ni krta krkonu share youth nu lerkiligi pastor sato krta krkonu share Mo how do no worship team rejoin Chiliwe. Adulthood no lerietse a professional life uki hu nunu sedelie mo pastor new krata kirkonu nu pache sedeli di tie pasasato kirkonu take it so machavorlie mutsavorkilie pet dela zaye khapio ke penyo futsishia aya Victor keche pomoli kenzo uke petamie kratamie ke Victor krobopie akilhunu Sigashela, Ukokilhula, Ukepenyofu, Bezia Torway. Already UBC no staff po Chekilianu, Team Kevito Podonu, as a vorsha. He go staff family, no homiliro, Ukirkim here, Homiozermie,
Homie ukrata che chakre uzeme riche mu homie liro usiezeme isidi ugo ginu makivik ekra si mu dojikelie ugo akri keshe ugo support mu ugo guidance mu encouragement kola ugo beziat thorwe hakivi hako hakipuri ukramotali kenza UBC Compassion Coordinator Tsekeshanu Team Po Samodi Hatsuli Kenza Mo Athe UBC Compassion Committee nu Bavor Ketsugo Muche Higo Present Committee nu Kebago Pette Pezia Torwe Nigo Tsli Kivi Petenu Nigo Kivi To Sedi Pachavor Keshugola Nigo support mu invaluable contributions kola Nigo Pezia Torwe Poti Petenu Allah Chabaya Keche Mu Porhi Kekri Ketchenunu Uki Hue Sede Nunu Take So Jabye Compassion Gi Tsekeshe Mu Agiri Tsekeshola Uki Hutisi Kekraliken Zuba Mu Anu Petisi Uki Hutisi Shia Uki Huti on board, ke pichago, gretago, ability. Abu ki huster tsili ke vi opportunity ke vistebo kabie atsasha ni aburi teja ke gra muki ligola. Uki hu gretago mu ke pitsumi gori bezia seba. Mu atachani pi gejefubo. Sala am hake granuri. Uki hu gele de chilimo geta rini pidio. Sila uke hubu ake jori vabi atsuchedi nigo ki chaya. Kira bovozo sheri make hubo chazo sheri telanus uke penyo fazedi ke pero keche mu temi zedi ke pero keche ke me yet topunye dile. At the end of the day, at the end of life, it's all about our relationship with God and our relationships with people. That's what matters. Mo aller UBC nu lietomie bo. Chavor ketchenu, tejaki jot tongu keliose. Uke penyo faze ke pero ketche mu ke peleme ze ke pero ketchuwe. Ler uke hunu timi ke kwa ze ke selie mu ke sirilie. Uke huwe ke kretsu fa mu mi krohina she ke ze ke peleme gi. Body ngushaza achesse. Abu Krista ke kre nego ke lhuginu. Mu pe visse. Mu haula ni pu besia thorba mu arabi zoke mo hego kikru ba hurichova ajo soroba mo keta tiunu uki hutse progo po la cha pakivitse bi hego kikru tsese mu ba huri doctor po me hoke suzu shiru ki hutse per mi potsidi hego kres sekesa hako haringu sidi hego uki penyo feke kremu poketiki vi leke sasidi ni put zike kaliken sebawe nyoko pette bejetor UBC Compassion alertim hakekra ke sari silie dotzilie mum hakekra nuri a challenge chavor mum hatsake vornu habo anule cd work it sepowe for the studies more training corpori chaparle rovo zedi akrohi be visaliedi u community serve chegezunu visa konele shizekelebo to favor mucha ke working him chova opportunity po ngulie mu pasasatori seke zaswade fellowship in clinical counseling and chaplaincy teachable course po Kedi Baptist Hospital Bangalore nu chadyo course how ze ukrtami kropo bahuri spiritual mentors ko ki keza ke shiki ugori encourage se mu zeli more ke show course po we dia akipu ke shinu ari anu tefdi tie apepilidi joprasodojili puko gino encouragement nguli moli ro decision hori pile khonhe zuri leba tia po uki hu nu aliato nu liketa kresteba dairy course hose kelinu tesilari ukrhisa liketyo beledi joprasoje amhato hauche ke vonu ke chase moshos sezo sala uki hubu nigo ke chanu avar krabazo jedi nigo ki chaya UBC ke hu teja ke fe ke hubo ke krietsu mungu ke mijeni uki hula ni pu bezia thor mati pengu kerdienu tupi ke batwe uki hu UBC bu
ki jithugi ke ba na diu po kim hedi Jisu Krista ke jebu u ke huginu je pardi ke pelemie mu pele ke momiri cha thabie Jehovah ki shekile hri ke ba Krista ke hu po cheje Jehovah bu japie u ke hu tseche Nyoko pette pezie 아제도 게토디에 프로스게도 리로 디게 풀레슨 메지디 하켓스고 투테테프 쿠소쿠 보노노보 세르포케조 프로시디오 하켓스고 투테테프 쿠소쿠 보노노보 세르포케조 봄호기 투비게바 솔 본누게 디켈리에 스키스 솔레 테테 디우세 무니푸 시지고 두크리티오 쿠부프디 제보 그저기보 디포부 다마스카누 시나고크 누 보게티올라 자폴레스 찰리에 시디 포에 게후포리 차오지아 게자 텐누리 테푸리 무킬레고 테제 제루살렘 누 보티오티오 시디 포 do Damaska penyo woze vabotse tiginu kezie potsur po khelu chahatsa vazie kroida sitze po tegitze tuda mum hafepo sol noki di apetse peneyaga sitze po sie nepu no supoga sita sitze po die keladi ajisu no popetse penia ke jau deri no silichi siditio na diunu lelie sunu mbuke dipo tsmosho chi tsupushitio sita ski pose reveketio ko hafewe sizo deri mie poringu ke mola tofatada sol kizunu siledi mirosha deri mhapori ngumoda Sela uko pozie teshiledi poze dambaskanu leda sidi poja se mapuring ngu mo hatsum hakriri mobada seki poza anania aketse petakeli mepo dambaskanu ba nepu ziem hoginu poki anania si posie nepu ahakibawe sisha Saki nipu poki sieleji siditio cha kemezu ya kejanu volie muvo juda kinu ke ba sol ketze dars mepo ketsoji potie ke chatse bade mu po ziem hogenu anania ketze mepo vor pobu hangu leketula pozie yapie pogi ke sengu bade sida Deri Anania se nepu meke kratemi hauze mu po Jerusalem no ntemie keme sagogi keme riegetse mato tsegese zego pete akipude siro po haunuzori zievo ke jako kinu Damaska nu ke ba nreshua ke jako teletio ke ko chalete sisha Deri nepu poki tioshili ke krilamona a pobu juda kemoko mu kediko tiu Israel ko ki azau se pushiketula pokedalite a atyo pobu azala kemeje morge shopeteko tasu poketio sita sela anania sid ditio sol keba kiu novo dipo zienie habie pogishedisie siezeu pol sol Nipu jisu no chanu vor kezuki pengu keshu tio nbu hangula leketio mu kemesar fubu nchu leketio la aketseshwe sisha mu sishatse mezemo
봄 희기누 할해 희게츠 호 대주다디 봄 항울라리다 시제 보실디 줄루플리에 스시에 봄하 호츠리에 디메딜라리에 솔 다마스카누 페타게츠 스시에 보 페타게레고 제디 자호 다마스카누 바다 시리 보 케누히 시나고그 누보디 지수제 부디시에 보 우케페뉴 페뉴조 이바다 시로 포디에 케시코 페테 웅오디 보 제루살렘누 테자 하우 키에 케자 케코 페카티오야 케자 모메 보 테츠 하우누리 술라 테메코 텔레디 제 제보 케자 코키 vogetiola ke voruzo mome sita deri sol ke petadio koket sadi Jesu Christa zo ke tsa tasadi damaskanu kelhu judako ti pezua siro ja hosie judako ke dovadi sol dukriwa ke tior rabada deri sol ukom harsu silie uko tizi tiso kharugonu pochadzebada deri khuzupo po sejiko popie mekhopo nu shiledi dahu keche ponunu popetebie dahu sie showa sol Jerusalem nu kevo sidi po Jerusalem nu vorlietse po petakele koze kepekrolien sie deri uko poese petakele mie erze pele modi uko pete poprida siri barnaba pose apostol ko ki vodi uko ki po kim hedi chala no nyepu ngushi mu nyepu por tsaketse mu po tefu seri jisu zau pie damaskanu mie petashi zeze pusha Sela po ukoze Jerusalem no komu kedi nipuza nu tefu sedi mie petatio da po Greek die puya keja juda koze kertsa mu kepreli deri uko po dukrivatio sida sela kepeleme ko hausiletse uko poze kaisarianu vodi poketsepie tarsnu Shuvada Sitiki Judea Galil mu Samaria nu kehubu mene mu metisile Siro nyepu kripridi lu mu kemesaro febu unut supelio ziu zeperke grami mili zeketso nyepu bu jabe podie permur nekelego mogi seliatene Polen keto dia perbenyo segasala impezie mu ke huburi renda kasunu hakekra leka sagaba so apelewe ugo GTM hakacha si su mejidi jido teje ke me sebo zolide hakacho ko tefa ponunu ser ponu sol ponu ke digile teje hawa battery prawada meje mu teje me segajo bode miko mikekra pele gaja Sol punur digile hawali ro Catholicism kemeriamu puri Chris segaja jebo gaja so apelia one of the most dramatic stories in the Bible so sie mikekari Damascus experience igetsa puya what is your Damascus experience what is my Damascus experience igetsa puya mo Damascus experience how hasidi unu va bonunu ukel huke digile Sigaja Jerry Puya. Sala Teje Hauliro Sepu Siagaja Teje Hawasi Siagaja Tejebo Gaja Ilelivi Musu Zedi Teje Hawaliro Kepu Kekragawa Morisi Kekragawa
teje pori ge zo swari le libi ke kla mono mi ke kra so le Damascus no vo ge gi chala no ponu ke dilen he ge zo swa le ya mu su ha puria deri teje u me homenyo ke sigi so li ro Damascus no chokile sinu mo Anania vodi ke penyo fa diuse poki push di pola chaka se sinu poe redigile su hapar sala Damascus no vo ge gi mo deri vo chokile sinu poliro ponu ki di chile mo hawari le menyo so mo ba deri mhapo simet me chikile oli ro Saul was fully and truly transformed through this experience po petiu mo po tenu ka those di po Krista pelele di redigera themi bo chaga jo su ha ogo teje honu mulie ne go mi ke kari Paul je mo po le su thike su go Prabaya meche mu bole kim hit tu gaza temi boshi gaza suri leba ya meche mu uke hu library nu Paul biography gaza leso da vis gaza bo anti right New Testament scholar bo tu gaza vis gaza bo ba hosla homi preneur how preliminary mu hanunu a information ko bo inguli di chi dos se gaza jo ba Paul Damascus experience how hanunu ponur diket thogile nguli potho podzepu gaza Timothy keriu po kerpenguno pole potho podzepu disia Krista Jisue ke phuma ko ke ladal jodi kijunu churuga jo Yesu ke thot duzo mu suze ke chi cholieja sugodono awe phuma dozo isi Jesus came to the world to save sinners of whom I am the foremost potho po se ke phuma go donu phuma dozo ke jo apusha mu poe potho po zepu ke juno ke shoko donuri ke shok thomi bo che ke juno ke penyo fa pungu me jidi po ka lagasha so ase japucha sha Saul Damascus experience hawali ro chi do pragli chapter 10 nu zo ke mo chapter me fe kin nu zo shiri chapter me fe suru nu zo shiri so le potho po zepu lagasha so hangule do sala phaka choko le sunu zo ke za 3 instances where Paul's story of transformation is talked about. Jito progelio, so see chapter me fe kininu, Paul Jerusalem council hojunu, Paul kelhu japu khagasha, po testimony pu gasha sunuri Damascus je upula gasha ngulido. So see chapter me fe surunu, kediu Agrippa hojunu, po testimony khalagasha sunuri po Damascus je upula sha. Sala chapter 10 zogamo ke kriya vakinie sa Pole po Damascus experience mu testimony se kaza ga shunguli so la teze Paul je moho ga shunu Paul redigile teze moho ga shunu passage se ha go ha pe tese work ke khesri moho se moja ba ugo Matthew Mark Luke John Johan ha go ha moho ga shunu nu disu je petiu si petse mu si menulia se ke medi Paul je uzo shiri chapter 10 uzo go mo chapter ke krinye me fe kinye me fe sur nu zo shi po je po ga Damascus je po ga hun 하고 세페테세 볼게 계속 모셔 봐 무슨우 자 해계서 뭐 매치 파르길에 소항물이 볼리로 소레 제루살렘누 지오게 자오기누 퍼미션 차리디 포에 하우티우누 차우 지야가자 followers of the way 이시 Christians 미고 깨펠레미고 배츠벤노 어디 때비게 디에츠와도 어디 포에 permission 물리디 포에 보자 다마스커스 보자 뭐 포제프 그자 Ted Yusidi, Kubuvdi, is he? Very zealous and passionate man after Christians, running after Christians to persecute them. Mo sole Christa capelemico, Mumetska Togazatemiabo. Poe Jerusalem nu Damascanu capelemico, take a ditch of the Fuzovoda. Mo Tezio Mosilio. Jerusalem nu Damascus nu vogaza ja soru chattuyashi gura nu vorosa zakini ke seya sizo shiri poe kepelimi ko petso di fuzo Damascus nu voda north sati kidi bola ga liro poe kepelimi ko ro Stefan dukhi ga wasie ta Jerusalem nu tase mi ko bo peso zati mi ko bo khozati ivogata su hasi mu poe Christian mi ko Damascus zati vagata su ko has teje usi di poe ta su ko hovada so sie pokelle uliro
Christian me ko ke khali moli ro ugo vodi ugo ke vot hetso gonu ke pelle usedi migi pulawa do mu ke pelle ha kro parda do sla poe su ko khali mo so gazala poe ta ke pelle mi go hovoda mu poe Pharisee me bo tejo sia ga pet sega me bo mu po testimony po reputation zo shiri poe Pharisee ke to me bo ga zo ha pelle ya gazala mu miri siri polle ya gazala asu proof chso do a Pharisee ke to me bo ga zo ha pe keshe ge do ke lesiri poe Krista ke pelle me go fada mu pokelle bolali ro Krista me go se ungum me chdi Juda me go zealous Jews hago taking uli ge do hago habu to unite together against one enemy kele su hari seri poe Damascus voje meche sala haige zo ko bangule mu theje hago ha saka saga shonu ma bo sila ge liuli ro va po che poe vo ge jigi chala no va po che tigi nu ke zie po zu porque lucha hacha ziep kroigeta so apusha mo pozo ke mo teje go chke khesli ro pol por bizo ke mo po zedi micro bo sa tyosi mo sugo zo shiri pol zedi miu mo ke shiki techu gijin keda ketole se ke we no teje ngo gile Ezekiel nuri Daniel nuri u ke benyofa mori tigi divine angelic beings ko ngo ke shiki theme go mi chedi techu ke kada suha mulala ga suha cha ugwe miche ga zala musikim hi po soul zo shiri techu gitsekeda mu jisue febonu nu pol rchidi soul no kedi bola apechiaga isi why are you persecuting me hanum ha bole somosho pole jisu pech ga zo leba mo pwe jisu si jimigo jisu pelea ga jamigo pechba dei jisu e pogi pogi no kidi bola apecheyaga kidi bola athemigo pecheyaga isi modi jisu e kidi bola apecheyaga idi sogipu musole jisu jesu hasike shiki nipu no suboga isi pochai poi kepenyo fubo poki vir krga zo boe por chapagada pori sule lera sala nipu no suboga idi poe ka chosha mu ugo thejenu sigili verse pengunu a jisu no pochepen popetchepen ya ka jao isi I am Jesus whom you are persecuting sala kepukesh medi kepele me go petchega je jisu petchega ba Krista mo petchega ba suha mulie mo jisu e suha pusha mo hautiu no pole mi che sera me chezo poe di pus saligen zagada sige zege se meche asa zese pa boitsa salin zade sera meche idi poe le mechezo mo ugo vodi magachogo me feke ni no teju pole potu testimony Jerusalem council no testimony jepu ka shu no hapo sila ge liuli ro sole jisugi pudi nipu abu ki di bochudoga idi poe jisuki katso magacho ko te funu zo we ha hanguli mo dei me fe kininu teje ha ngulali nipu abu ki di bochudoga what shall I do Lord idi katso mo chapter me fe kininuri mo chapter tefnuri ngugile jisu abuki no sili di tiom Damascus no lele si che sunu no nbu chdo di shopike to ko pette pusho you will be told what to do. Go to Damascus, you see. Mo hautiu no, go chapter tefnu, jido prokilio no, verse kerer mu ker soru doki mohoslio tejo mohoslio. Kepenyo fe hautiu no zim hobogi no, petageli mi po Anania ga zami po rchda. Anania hawabu no vodi Paul rchmo ga so hapusha de Anania liro micheda. Club na Anania zo shi Paul Jessica ba Saul Jessica bala Saul pelea ga jamie Krista pelea ga jamie Krista siji mi go peche ga zo themi bo ga Anania zo shi susiba la Anania ro micheda nervous da meche deri kepenyo fa po chike te fasha mu Anania kepenyo fa diezedi michezori po kepenyo fa diezedi Saul givo verse ke thenie ker tha ki mohosili ro Anania jepu gaja
poliro tejo meji petsa sia ga themi bosi zisia juda me ke kari po huya ga themi bosi sala nan ki za tiri mu tejo nuri metsa ga za hule ke sa themi bo ga za su hanguli mu po vodi pol musha mu ke ri ki po me cheda me chezo temi hau krista ke pele me dukhi mu teke dia chwa do di the hie chga ba themi hau ngu ge ji anania zo shi mi cheda me chezo deri po ke penyo fa dia je shi vo mu vo ke li nu po pol gi pu ge asizu sol ni pu ji su no chanu vo ge ji peng mu shi thyo mpe gu ke shu thyo nbu ma ngu la li ke tyo mo ke me sor fu bu nchuli ke dula a ke che ya we idi sol gi pusha su push mu sole hangu bada hangula bada poe damaska chanu jisu je ke se ke shnu poe hangu moda dei anania pola chaga shnu ke penyo fo die sevor ke shnu poe hangula bada mo haka choko me fe ke ni chapter me fe ke ni ke so ru te jo mo hala shiliro anania sol ki puga ja slano je ki di febazoga isi sieli di zulufile mu po zanunu meje melo di inke puma ko khwale sida get up wash your sins away calling on his name and be baptized it's a dieso hapusha sla sole hakatso poe ponur di ke thotsi le monye deri anania pola chagasha mo pobu sieli nu gaza ke penyo fuginu podie savoga sha sienu poe ponu ke digile su hale liwe chapter 7 verse ke tefa me fe ke ni haki mo hojli ro pole a sole zulufulie mo jake krapoe siji go jisu siji go zedi damaskanu ba mo chaba modi poe jisu je puja putse se degeda mule he started preaching that Jesus is the son of God so see verse me fe sen nu me fe pingwa haki mo hojli ro hamoza poli ro christian me go teke di chwa do di go fudo deri chili ro juda me go polngu roda polngu mechda idi podu khriba do di har siara deri hauti unu go ke thodi nungu gile petha gele go popie me khobunu shili di dahu ke jebonu popete be dahu sie showa isi hauti unu town go erna go city go nu dahu wal da se ga baya mo mikro boliro uki chili di se dahu je ke khilia sala inki dahu inki walu mo erna walu keze ke khe ba si ke ji chi ya she mo bible scholars ko pu ga ha ha anania ki levi ke ju swari pu mo petha ge le go pol bu si di ke chi bu nu ta ba le si di verse me fe suru me fe thini ki mo hosili ro pole ta se sole ta se jerusalem nu voda musunu po ke penyo fa se ji go petha ge le go je ke selie deri petha ge le go li pol solngola ga shi mi cheda anania mi di temi hawa ki mi di go fu fora ji ga idi poe go mi cheda me che mo go mi cheda deri te si gile barnabas temi hawa sole ponuket diket thogeda jisu pelleli gada suha sidi japuchse mo jisu si ji goi barnaba poja puchse ge suha lelie idi sol acceptly mo verse me feteta seragi mohjlio soliro jerusalem nu greek die kepu juda ko ze kerch mu ke per libadeshe debating with the Grecian Jews in Jerusalem mo haiba ga junu temia go haliro solngu me chalada podu khiwan seda dim har se delada hamoza chapter 10 nu go ke chesidi Stephen bekri ga ba te jeu siba mo hautigi ke chesidi me bekri ga za me bekri ga zu ha chiyasi mo sol do shiri haidi Stephen me hidi podu khiwa ga do pe kawa ga do su ha har seda me chezo dairy sol je no mo shilo disciples ko pe thakeli go hai ki mi chesu hangu ba ga dala so ke chem habie tars nu suwa chidi sole ta tarsus nu wada mu thelau nu chi do phar ke verse thelau nu
serepono stigi Judea Galil Jiu Samaria nu ke hubu menemu meti sili isi pochae kepet sebasa mode ke suhamo deri kepet donu zo shiri ke hugo Krista ke hugo kepele ke hu meti gilie mu kepenyo funu neu experience gile so hapuwe sala Hakachoko tefa, hakachoko mefe kinye, hakachoko mefe sorunu. Teje se agwa voke kegeshunu, hagetso je details ko hanguli do. Mu teje haunu, je do pole tenur digili teje unu sigili jaye gobo ke puli na ba. Ketso thonu. Important lessons from Paul's story of conversion. Paul punu ki digili je unu we ki dibo siliviga. Lesson ke krabawe dere ke zunu chakobo ke pulino tha kiriu liro themie ke shot tozo shiri Krista ki voliro dili gibi how Paul ke lununguwe Saul's conversion reminds us that anyone can come to Christ and be transformed, even the most antagonistic to the faith. Kepele Krista kepele mi ngume tsuya kaza gozo shiri Krista kepele pet tsuya kaza gozo shiri Krista ki vor ke lenye Krista e u chike disi ya ke su hale le viwe ugo mi ke kari ti chi haunu ni go ajapu mi chido ke su ha sidi ugo chaye che ba haulanu ni go ri ni go thon ni go chaunu japu chba ke su ha pele kiti ki nu levi ni se zanu ki levi mori ni ke vo chagunu chile gi viu nu dili view se japu che ba su ha peleba mo hoki bo aya temi a zo zo pola chaba zo ri kama mo de ti che ke ka pola chavo de port server de pogi ma ke viri che se ya po kriese ya po bu ke penyo fasile mo so ga zala japu ri che se ya dili ki view ri po ki pu se ya atia jari ka be pot se wa de sa salen za me che de idi leba me ugo Paul kelhu lela sikhe temi ke so tozo shiri Krista ki vor kelino dili gi vi suha le sikhe ugo mi ke kari C.S. Lewis je siba poliro theologian author ke mi thomi bo Christian theologian author poliro po je pu ke jon puni chu ge ba ki Church of England no bu puni chu se ge ba ki baptize selia deri po Krista sia ge jonu po ke pele petewa Sidi poti ho poto pa me po Kristati no poto pa me dochu doda dei sibadi tiche ser ke bagi pue ke pele unu lavoli Bible provadi pue ke pele unu lavoli sidi pue puki hunu poza chike me zalali idi pue ke penyo fe po se pe jas sesa pue poto po zebu ge jona ke me C.S. Lewis se poto po pu ge the most reluctant convert isi poto po zepu gaja kenu do tho chadi digile ke peleu the most reluctant convert mu poe poto po testimony po gaja poe ke pelenu po khachi sele re ka baki dei sidi po pepi jesu pelle do di po pepi gile tigi poe hai gezo pusha either Jesus is the son of God or else he is a liar, a lunatic or a fraud. Jesus Christ ay kapenyo fe nyozo mu moro poe keme dame pode isidi po ponu kidi kidilidi Jesus Christ ay kapelemi po celia the most reluctant convert teacher Sarah sienu poe Christ kapelem na vole sala je do Paul je hunu ma po lesli give so temi ke shop tozo shiri Christ ki vole give 차수하 바zo 뭐 차수하 막기 머리 카와쇼가 저 소알 레시게 슬라니 니킬루노 호미키 자푸츠바로 호미라 차바로 시게시 해바솔리 개페뇨 페 우르 스스도 볼 미게저 보zo 시 개페뇨 페 치게슬라 자케니우 크리스타 펠레디르 디길리 제페 티리 포토포 히무 포토포 제 프리프레 every conversion story is unique and different. Erdigile teje pete kem hiamo peteri uto zekri pre peteri Paul mhedi meye melodi kemer riechdi jisuse ke semolivi deri
Erdigile petezo shiri ke penyo fungu ke me jeusi gile. U ke pele miu krogasha. Mu u kapie. Yesu Christa gile so hawe. Sole ke pele mi petchega za timio pochidi poe. Damaskanu to voga jigi. Ke penyo fa por hi Chris sega zo bonunu. Poze ke se. Mi poze ke me riega zo po. Se po vasha po mi jeda. Idi po bu vila li. Sla polziu ro very dramatic, very dramatic. Mu hoki bo ugo uti uzeli di mori mi testimony go erna ge chi testimony mi mi mo sa erdi ke thole da mo shi ha idi lege je ti ni da ya mo ki shi we krisa ka ba ki shi ge je ti je ge se mi testimony go pu ge shi kemerie u chese di asa a testimony mi mi mo de 이디 우토 우게 쪼게다 시즈리레야 데리 마요 볼레세게 Saul conversion ridiculous suhari Chrisse mu nigo to Timothy je katolese ka sauno Timothy je lesepi Timothy jeu mu Timothy ridiculous suhari ro Paul je di Chrisse la de Paul ro kapet Christa kapele mi kapet sega mi bochri ridile Timothy ro pun hichununu ugo po jesigili po Jova Juda mie, po Polio Greek mie po nichu nunu, po Jova kepele mie fu po si, mo iwoniki ke zafu po Timothy se share sa, se po zava lui unye, po nichu nunu Timothy krohidi po bunu kepele chago mo ke thodie hawari si per mo lepe su di sia ke zo nyoyo bo, musala po levodi Timothy Zeke sedi puki, capuci ke segi Timothy vabununu, Yesus pelegili, so hat semeje. Setelah Paul experience of Christ very dramatic, dari Timothy experience of conversionary Christ lah. Timothy zozo weapon hicununu, po dodze to kata, po kesebe to kata, musala po tiu vorga jegi po jizodi, Yesus pelegili. Every conversion story is unique and different. Krista pele di erdigile je peteri potho pohrimu poje kriprewe. Sala hokibo mikrobo no high moro erdige thomode no high moro inexperience high moro no kepele mike thomode ge joise u challenge ge joi sadaya ahaja Krista zaga bagi meja zaga bagi me vori oki you have to speak in tongues to be fully saved, you see. Tongues fully moro, kela kele petiu agi ma bamo kita suha, agi pu mo atwa ka joga je tibori je kese, mo hai ge je ke petha diri ba, diri suha ke tho diuze ke khemo. Jisu pele tuli diu ke job khali di ke pelle unu, ke penyo fu ki vor ke li me pette zo shiri dile da zo. Sala Paul jiu lidi utu le tak ka thacha ka ai ham hemo ke zu ha le da heke de mi pe te zu shi u jebo kri ga ba so hari ledi ji do ugo ke pa nya fa thezi leke every Christian has a unique story of finding Jesus mo pe teri uto puri kri ke zu nu jisu ki vo ge le la ke pa nya fa thezi shike cha seu mi po des je che ga sala ke piu Obedience matters in every person's conversion. One person's obedience leads to the other person's conversion. Me poe diezet segasla ke kriu ke penyofa silia. Kela ke liasa ke pelet me uto u ke pelela no tuzo su metsuzo su no hapori ke vaga zabamo. Sala I was born in a Christian family. Get su hase u japu chbari no ntyo pe pili moliro. No è che la che le so anguli ganza deri che la che le experience ga zahunu che krimi poe japu che ga sala no è che la che le so po chasilia ugo Paul solje unu le sepi hanu anania che penyo fa die zetsu moliro tejo Chris se vodadio anania che penyo fa die se vo solki pusmo jo katanye mi cheta poke thera Deri
mi chezori poke thezori pue die zechse dodi pope bilale sala pue vodi solki ke penyo fediu pusha ananya die zelanu solbunu Jesus Christa silie ugo pateri lespi mi pue die zechdi ja puche gesla we ke pelenu parki leso hegonza family devotion tiu no devotional book yo praba mo how has it ke tudi hego prele mathi me fesaru hidie kinino jisu die pugaja Father, if this cannot pass unless I drink, let your will be done. Apo hanu abu how kre molie horo deri me do chili je isi jisu zo shiri ke me je ga zo bono peace mo da o pori chili vida ro how ha chtheri wa je ga zo su ha se chazo deri ni pu me do chili je mo poe po di je chidi peace mo da mo jisu e po di je che ga la si ga shu nu ki je pe tiu ha ke li ke la ke li muliwe obedience matters in someone else's conversion me po di je che ga la ke kriwe redilia how hari leshike ni go leba do a Billy Graham je pu ko phia po di gori se ga za phia mo che do ke pu la lo de deri a je share che ga mo pu la do Billy Graham ki miri ke pelenu parli ni go siba mo muji po je provoro Billy Graham li ro po ni chugi je shosia si po je pu ge he was too worldly mo zala no local youth group nori po sa promote je si ge je thai me bo mo goro farmland za se ge je si ge je tse bo no ba ya mo go family ro farming family bo ge zala mo how tiu no Albert McKin ge je me po e go linu hachoya uglinu regele go sevudi chazu zeya mo popo garibo baya dairy farm garibo sedi sidi uglinu regele go sevo gaza gaza zega za suacha mo hawar ugo kikulie thomebo ugo liecha gaza themebo mo hautiu nu babo evangelist kemiye semebo Mordecai Ham ge mebo Billy Graham baya gaza nanu 1934 ki war japuchaba mo Billy Graham me these su siba di po vumuda avol ho idi po pe pile deri Albert McKin hawali ro Billy Graham bu ke huli je ke to so ha pugi pula Billy Graham vumuda mo tha khoni bo Billy Graham ki pudi mo Billy Graham hauti ki ti checker so zo 16 years Albert McKin li ro no agari seli je idi bo ke huli je idi pugari u khasa mo tha Billy Graham ro pani sere 16 years gari seli visa sapani seda meche po Albert McKin gari hawa seli di po vo crusade hawnu ke huli musasie ke penyo fe port sada mu ponu chige digesha pokul kelhu be ke digesha so asile and the rest is history Billy Graham kelhu ginu miki debo ke penyo fe sili ji ugo siba Albert McKin ge cha holi ro ke penyo fe desechri po Billy Graham ke ches moli ro Billy Graham je kri seda meche deri mi po dies je chega sa ki debui po marishi musa ki mhiri nori ari tie ke penyo fa ja pu chega sunu ni ja bo ba bu shi mo sho ga za ke penyo fa mbu mi bo ki ja pu sunu di ne chpa no so ta fu di dies je chri pu mo sho ga za so an ja mo ja we sla dies je nu ka she ke no dies je chega sunu ke krimi bo di le ga za le she ke di uli ro ke hu e Krista mozo mu we ke hu we must love the church as it is Christ's body. How hapu pechal ho deri ego verse dienungo ke liye Jisue Paul ki pu Saul ki pu gaja Saul, why do you persecute me? Isi akinri pu sawade Saul dozo we Jisu pechga ba su haleba mo meche poe Jisu si jimi ko pechba followers of the way deri Jisue poki pu gaja no kiti bola apetsayaga ite Saul persecuting Christians was like Saul persecuting Jesus mujisue boki no kiti bola apetsayaga isi salanu ugo Paul lesu tukeso ko mohovoro Paul theology of the church how rich se Paul's
Paul had a very rich theology of the church. Musolano Paul ke tu Paul lesso no kom hapo simetele gaja so haliro ke huwe Christa mozo ke so hasiliende. The church is the body of Christ. Mu Paul le high ke experience no theology barba meche. Ke pele mi ko peche ke Christa peche ga ba mi zo ke so ha muli. Mu we siliro ke huwe Christa moliro. Ke pele mi peteri ke hu khili mo so gaza so ha ile shike ugo hoki bo Christa mu ke hu hani ha chukho kriwaya mu suri le ke zo ke la mu na Christa zo mu ke hu we temye ke hu chga bala snial le kho Christ mo so gaza bo bazo deri ke le ke thonu le li ro bible mu ho ga shiki Christa e ke hu ze po chga ba Christa e ke hu mo ke hu chga ba so ha ring mo sha sla we Christa kriali ro Christa huyali ro ke hu kremosho ke hu hulemosho mu ke hu lietsomosho gaza so hari leshike ke hu we Christa mozo gazla weri ke hu krilemosho mu ke hu lietsomosho we ugo mi ke krazo shiri Jesus pelea Jesus ani thor dira ke hu ani mole isidaya mu experience ko bolari sibalivi dira go chi do ma bolle ke sasake ke hu ige bae Christa puwazo sala ke huwe temye se kabala temye che kabala imperfection ko boy bat tu zo deri Christa ke hu tsu che kaba mo ki huwe Christa mozo ke sala we Christa kriali ro ke hu kremosho ke hu rumosho ke hu lietsomosho ke za hori leshike chapengu mu thelaunu ke phummanunu u halidi japu me che ke tola o kella ke lezo we are saved from sin to be witnesses. How haleshike. Teziunu, sol ziunu, mohogashiki. Sole Kim Hedi dilishi gets a suhari Meye Melo. There is Siki Meye Melo as a bolero, poor Vabonunu. Sir Japutsada. Sir Lietomi Botsada. Vabonunu, Sir Diligivu, Pugada, Suharimuli. Hanu mayobo ke pusa na gazo liro. Ugo mi kekari Saul. We think that Saul the persecutor became Paul the apostle. Ne. Ugo mi kekasi dile ande. We think that Saul was before his conversion, Paul was after his conversion. Saul gazo we mi peche gazo. Paul ro temir digetao idilea. Dei ke tolesu mo homen yosuro. It is not biblical. It is popular. May yes say. Lele give chow wazo deri hawa ke thodi ho tu keski sizomo. Habo ngu kili liro magacho ta fa dienu. Saul le Jesus ke segajigi Jesus Saul idipuki pozaki. This chapter 3 verse ke thininu. Ananias zo shiri vo Saul ke segajigi Saul idipuki pu. So chapter ke senu Saul ridiculous chapter ke se verse kininu ke me sorrowful we Saul ke Saul idipoke po how tiu no so redide redide sidi po Jesus Christa za se japutsa de there how tiu no so shiri ke me sorrowful we po ke Saul idipoke mu Saul ridiculous se zo shiri at least 11 times vakere po message Saul idi po ke la ga po zapu ke su hacha Sala kidi bola no Saul mo Paul ha kripa bata gali ro Luke Saul jepu ke vonu verse chapter keres senu poza ke nieba mo hani ha sekit digesas po Saul jepu ke ju no pu ke thezau ke digesas su hazo sala theza ke digesu we ke penyo fe ke disimo anania ke disimo de Luke ha ke chu ko le su thu ke su tho Tezau ki dishe musuli ro poe Jerusalem nu ja puchu di kyopa kata sie po zau ki dibie tu ge junu record nu tu ge junu Paul idi se vode sala Saul and Paul are the two names for the same person ugo bete homie uza kinye ba do homie uza se die ba do nde titiginu zau kri hoki bo chazu uza ke ge so hakri sige je ba ya ari aza gro ba kete kre se ge gro ba pulo de
Peti uza ke kri ke zabaya. Mo uza ke kri ke zabaya. Musum hidi sol mu pol nya pozo. Thaza ke dige so we narration nuzo look paket so go tu ke so we ke dige so. Sala ho yo ha lebarivi. Saul the persecutor did not become Paul the apostle. Saul the apostle was Saul the persecutor once. Sala thesa o me yemode the title recipe from persecutor to apostle. Suha me yeba ke phumma mi pet sagaja ke lubo nunu poki dibie pobunu japu ke chimi po cha sala ke benyo fe sol ke laga su soli ha ponunu po chesha parga se su har bizomo deri pobum ha po chike to la poke chela ga se swanguli musike mi di ugo pe tezo shiri ke la ke liye si ngu ke liye mo dili ki view si ke liye so hanu ke pomanunu usse barsha deri ubuno si di uthe go si di bata ke to la mo deri japu ke chunu to smor so ke so hari uja ka ba so hi le shike a ha te ja ho ha pu wa de sala te zo zo pu lo de deri Nicky Cruz et diebo pu ke sa so ha se ka za sho do Nicky Cruz li ro New York no 1950s ki gang leader bo chadi me yese mo Pastor Wilkerson David Wilkerson ke so boy vodi pu ki ja pu chasa sidi Nicky Cruz li ro tiki gang go no shri boy warlord chadi temi ke me ye to chadi bo jo so semu boy mi chemo ga zala me pette pu priya si dei si badi Pastor David Wilkerson ne vodi pu ki ja pu chiga nu boy 1958 ki punu ki dile mo punu ki dile mo tha boy ke pe ne fa ja pu se de da sidi po ja pu gi nu street gang members ko mi ke krazo shoi Jesus Christa sigile so apura mu Nicky Cruz po thopa jebu ga hakim he po evangelist po chekata sie po jebu ga hakim he God's grace can take hold of a broken man in an instant and transform a sinner into a saint. You see, ke penyo fungu ke meje che chagata themi po chibilidi po ke phuma ke lhuse ke me thomi po chli vizo ke so hase pushamu Nicky Cruz evangelist mi po chdi mi ke kra po chapu ginu Jesus Christ silewe Saul je professionally ha ko leshike we are saved from sin to be witnesses ubu ke la ke le ngu ke le hawali ro japu mi chika to la sula zo sala ugo tyo ka panuri ti do cha ko hale sidi ke penyo fa japu ke chunu te he cho khorse ke to se pete chese ya Paul tenor digile teju nunu sigile chayege me yego ugo le la sukhe important lessons from Paul's story of conversion cha poli ro theme ke so thori Christa ko kivoli ro delivi anyone can come to Christ and be transformed even the most antagonistic to faith cha ke niuli ro Christa pelelidi ro digile je petri po thopor hi mo po je kripre every conversion story is different and unique ta seuli ro mi po diezye chagazala ke kriwe redilia one person's obedience leads to the other person's conversion ta diuli ro ke huwe Christa mozo mo we ke hu khile moso we must love the church as it is Christ's body cha pengu mo thelauli ro ke phumanu nu halidi japu mi chige dola u kegelezo we are saved from sin to be witnesses mo japu ke tsunu go peteri ha lady mo cha go har kadi tefu sasha mu ke penya fagla japu ki vimi chike amen je do vor ke hu ke le ke ze ke pakro ke le siro ke shoma to no ha to tsigele la ke te zibe ke no va tsawe siro u part body vordi semeno se ke tsapetela ni go beje dio renda lide mu go che liro ke ze di in response tsali bo tsna tsali ku krigini tsali ku me fa kini tsali ku me fa kini temi petego bu jisu ki vordi mu liro petege ze se dalama
sie ni ko pi mes ke tu nu ni ko go set tu li ke view mo ni bu jota mo ni sie di ni pi za ye chu zo ga cha po ke banu shi li ke view u ni pu Jesus Christa gi nu por bi u ke pe ni fe zo ga chu ke la ke li bu ji dori mu ke chat cheri za ye ke ja ke di mu ke ko chli che Jesus anu chasia amen amen bala li ro ke pe si ke ti ke zo bo se li do ha pu pivot de sala pu sa ke do ki riba deri request po la vor ga bala la po last announcement ha ka so do mo ha li ro ne ku ki za de je ba final announcement ka se ya mi crowd zo we ka so ba de de hanu do zo mi crop bo jiri contribution no mi pogi ki ku ponu mi pogi pri bo ha ka sli mo ba ro ni ko pe jiri ha che pe jiwa je mo go contribution se go ne ku tsu go was pe ji go was ha chu do we ke niuli ro ndu ugo tsu premier football po elivino liro ugo tsu prede elivino kraho po vilo tol kanao ndu potivo gata teze su hasilie ko potisien nu sides la ke pesi chole mode deri di ma ponu nu potivo gata su hasilie mo elivino no liro ugo tsu pre mo populiro ugo hake prokobaya gaja anye ke chokol ke nau size ude mo go ki krunu ke sige je ke sidi tenu shu ba la ke hubu ke chanu go war ka ba je ke se ke pisisia staff ko summer break ba ke do so hari se ke pisila sia mo sodunu no he go staff ko kazabie krokini chili staff ko boro jobodo kinila chuti do se sie staff ke kri go joba do ke ni la chuti la do so la office zo zo we khawal ho deri staff ko ke 30 summer break ba ke to so hari se utsa pro ko pe si shi ya we ke pe si go zo ke pe si vo ga zo mi di july ke din he 14 july he baptism mu communion sunday ani ha ba ka sa da do so la ke hu buri zulu faken ho baro theza go se vor ke facility vi ho july 14 baptism mu communion sunday ba ka sa da do july first week ki trial blazers kemba do ba sala ni leba di nyo go bu kem honu vor ke pro bisje vor ga ja sunday he liro july za seren he zanyo ko tho sunday bala do mo tekro no va bo ba ya ga ja ha liro ugo coming sunday bala do mo ke hu sese ke do liro midland zanyo ko tho go de mo cha he ke sese ke do liro mission ke zike ko mo ba ya va pezili chi zanyo ko tho go de mo ni gori ha program ha la chabadi sunday he la vor ke pe ko presje pete go pezio